let's say lah you dah daftar, you dalam group tu you ada kereta kan. So macam Kak Yati ni, contoh Kak Yati kan, dia dapat detail customer, dia post dekat dalam group. So kalau you ada kereta, you message lah Kak Yati. Okay Kak Yati, saya ada kereta, ni gambar-gambar kereta, berapa harga sewa, berapa harga ejen, berapa deposit. So Kak Yati, okay setuju, dia akan inform customer dia setuju, customer dia bayar kat dia ambil commission, dia ambil commission siap-siap, and then dia transfer duit kat you. So you sebagai owner kereta akan hantar kereta dekat pelanggan. So macam GoGoMatic kita sedialah sistem borang sewa apa semua kan. Okay, so pelanggan dapat kereta, habis pakai, pelanggan pulang balik kereta dekat you. You check lah kereta semua okay, and then kalau okay, you inform Kak Yati, okay, kereta customer dah pulang, so far tak ada apa-apa. So Kak Yati dia akan refund balik deposit pelanggan ni dalam masa 10 ke 14 hari bekerja. Itu dia punya proses. Sebab tu Kak Yati, dia tak ada kereta pun, dia hanya jualkan kereta rakan niaga GoGoMatic saja. Sebulan komisen dia RM12,000.